ngasi de video number hawe me ang tamang tako ado swai taw bane ngasi ki video jidi ko 1 rupees si lupa ama ni ko zoom daw salo lupa ama ni ko asi ki lupa ama jina lupa lising ama on bangam gadra na yeng bagi challenge ne asi ki challenge se lupa ama jina mingon da pira ga exchange taw ga si ge value mana ba na tragana si ge value sidagi value hen ba na tragana sidagi value mana ba pot na tragana paisa ga jo anything ga exchange taw ga 1,000 rupees yo bangam ra yeng be challenge ne ado phare let's go lupa ama jigi ne value mana ba pot oi si ai paisa oi si ai ko lupa ama jigi sidagi value kitang hen ba paisa pi ga ju yai natragana sidagi siga value mana ba pot oi si ai exchange taw ba ya ga tra ba lupa ama jiga lupa ama lupa kun ga exchange taw da 20 rupees ne ba 20 rupees se asi sidagi value hen ba pot oi si ai paisa oi si ai exchange taw ya ga na ngon da equal to oi si ai let's see kai pek ko na yeng si ko But 30 beer. Okay, thank you. Say thank you. Okay, finally 30 rupees ko. Okay, thank you. 40 yo re ko 1 rupees lagi. Tamo na kai pek ke ji ko. Kai pek ke ji ngase. Daw yeng ngase. Okay, đây hiện là đi start nó có. Okay, 50 rupees yo re. Lipstick dia. Hoy. Iba di kumain ng mga lipstick. Lupa yang kahin ba po la ba? Yang kahin na pibra ba? Okay. 50 equal to 50. Mana ba po ta exchange taw su ka de ko. Kayo đấy cái nhau những giờ vậy. Cái nào đó. Không biết đâu. Cái đó value hợp chất lại quá. Okay. Những cái chụp phim này đấy. Okay. Lupa mga. Okay. Yang kahin mga. Okay. It's a guy there. Thank you so much. Pasal tang sai ni put am pang di. Put ni ba pan. Put pilak pa din ni ba na pan ni. Thank you so much. I want that lupa humpu lai ba ko. Lupa humpu ja si ge value mana ba. Na sidagi value hen ba ko. Mana bo ga su kai de. Adu ga value hen bo ga sai. Pot sak na traga na paisa wa ga su kai exchange taw ya ba lai ga tra. Sidagi hen da value hen ba. Pot sak wa ga ji paisa wa ga su kai de ba. Pi ba ya ga ta. Exchange taw ba ya ga ta. Thank you so much. Lupa 60 lupa 100 ko na re. Wala lupa cham sa pim yaw ri ba ko. Si lupa cham sa pi ja. Sidagi greater than or ba ta value sidagi hen ba ko. Posak or je paisa wa je exchange taw ya ba no anything like that. Paisa or je adu pot or je. What's your name? Yeah, what's your name, bro? Sandir, thank you so much. Ado si exchange pa minute ko. YouTube tay paisa sing om hai di kami tiaro. Okay, thank you. Hey, lupa yang kahele 250 rupees. Thank you so much. Anything? Sorry, okay. Okay. Exchange taw ya ba kay lege na ge. Yaw de. Poro je. Kum na ma pira ke ke kai de. Noi apa ma lupa chaniang kai de ge value di hen ba. Ai da de hen tang bai tai ko. Paisa wa su kai de. Poro je, paisa wa je. Lay bro. Okay. Permanent ko exchange. Exchange will be permanent. Amukan ba yate. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Do you have anything that I can exchange with this? It can be money, it can be things. This worth 250 rupees. I exchange with someone. So you can exchange with this, which will be greater than 250 or... Can I exchange with my work? Yes, what? No. What? No. Only things and money. Only things I can give you. Oh, okay. Pasanya kai ga mai basic ko narak pa ne ko. Ado sidagi hen ba paisa oi gera pot oi gera chanyang kai ni ko. Si bag se. Sidagi hen ba pot oi gera paisa oi gera exchange to ya ba noi de lai ga tra ba. Pot oi se paisa oi se kis ka. Lay bro. Okay, I have this bag which is very beautiful. Jam phasaiye ba. See, I can keep my phone also inside. Okay, asigi bag se I exchange with 250 rupees from someone. So, do you have anything that I can exchange with the which will be more than the value of this? Like it can be money, it can be things. Paisa or siya pot or siya ko. Sidagi hen ba value hen ba. This costs 250 rupees. I exchange with someone. So, do you have anything that I can exchange with this? Asigi wala ba ya ba kay lagi no gi pot or siya paisa or siya.
Let's see what she give. Let's see what she give. Okay, how much does it cost? 180. No, this costs 250 rupees. So value must be more than 250. Asi bag siga owner ba yaba ko. Imada paisa ore ga jai sidagi maman hen ba chanyang khai dagi hen ba ore ga jai nataga na pot ore ka su kai de. Imada owner ba yaba posak nataga na paisa lai ga tra. Asi gi owner ba yaba. Ay big to. Asi ja aseng ma di haji ke hari maman ja chanyang khai di hen piram gani ba adu ai mingon de owner lak pa ne ba. Ado ma na ba ore ga jai nataga na hen ba ore ga jai owner de siga. Lai ga tra imada owner ya ba siga. Ay ji ona ba ya ba post to yaudre me. Nào biết sao tôi ai tôi bây giờ thế hả? On thong na jem hai ba ya ta. Thì ai chăn đi xịt ra cái hả? Chani yi ma thak ti oi ga da ba. Oi đâu ba? Chani yang khai yi ma thak ti oi ga da ba. Chani na ta ga chani yang khai oi ga da ba. Adu thì yaudre cái mai. Yaudre. Okay, fine mama da chani yang khai de lo pa chani de video ka this. Ya le. Assim bây giờ tôi đi nè. Oh, ma ka su kai de. Ya. Lupa yang khai lo. Ato ba dito le. Later. Okay, okay. Exchange to ba ba le ga ta. Kem later ba. Okay, anything. Pa cha or jai pot or jai si da gi value hen ba. Ona ba ya no anything like that. Kem later ba. Chani de hen ba. Word oi ba. Chani de hen ba pot. Này là sẽ exchange to ba ya ni na khan ba adugum. Later ba thank you. I'm the later ba. I'm the take to you please. Siya ka ja. Kya what kya hoy ya? Kya hoy? Adu diya ro. Adu diya. You want 15. It must be greater than this. Sidagi hen ni ba. Okay fine, okay fine, okay. Nay blong ami dahil. Okay, kang lai king ko. Kang Lei King, thank you. Thank you. I start from 1 rupee square. 1 rupee. Now I have 210 square. Do you have anything that I can exchange with this, which will be higher than value of this? Ay kutaro. Kasi yan. Aji ni mingi eh. Magi na te. Ay na to man na yun eh. Sidagi maman kita ihen ba ita. Yaudi. Yaudi. Ywdrifao. Yaudi. Kaya Ywdrifao sidagi hen ba. Lupa chani ka taj de hen ba value hen ba. Ona ba pa sa amte Ywdrifao na onda. Kasi Yaudi phone mga yan. Ona ba ba tay ka tra na Ywdrifao. Yaudi. Okay. I don't have any. Really? Yeah. Thank you. Do you have anything that I can exchange with this, which will be greater than or equal to the value of this money? I don't think I have anything right now. I'm sorry. Okay. Nice to meet you. Come, posak tayo kasi sidagi beluhen ba. Ona ba ba? Sidagi ona ba? Yan ta ba? Sige sa. Sige ako yan. Nang naglaw ko kya ako. Samsung ida oji nena ba? Ah. Kya da logi? Sani yang khai do. Chani yang khai. Ado value je chani yang khai ka use ni na. Use the double ta ka do. 125 130 ado gi sang la 130 da la value je do na sidagi hen ne. Audre. Okay. Ona do je pa men ne ko am tong ona ka di. Am han no bu dia ka do. Okay, kasi ka. Chambrian kay. Chambrian kay. Ado nang tong na ra ba ni na. Lupa chani ka kun mga da lak ba. Ona ba ya bra? Ya da bra. Ya. Okay. Mai chanan nga. Lupa chani ka tara ji ona do re. Chanan nga lupa chani ka tara ko ona re. Sidagi hen ba. Chani ka tara da gi value hen ba. Pot oi ka je paisa oi cha no ki alai ba ko ona ba ya. Ka diya hoye do kai ba ya se man. Okay. What sak da di si ko ona ba ka ma do. Yaudre. Ada si chambrian kai pien hai chum di chum bro. Chambrian kay khang di ai khang da. Nubi din hai rak pa ne ba. Ai nubi ngo ona rak pa ne. Ai bu camera battery loi thok re tu ki phone em continue taw ne ko. Ai ka nam ta ja ki. Sigi sandal ja. Ai na nupi em da lupa chani ke tara ka ona rak pa ne. Lupa chani tara ka sigi sandal ji ona rak pa ne. Kem yaud. Okay. Kasi ka ada si ji ga ona ba ya ba. Sister da WhatsApp oi ga ji ai paisa oi ga ji value di hen ba. Sidagi lai ga dra. Ai di lupa chani ke tara ji da gi hen ya na pi ba posak na traga na paisa oi ga su ke skai. Chani ga kun oi ga su ke skai de ona ba ya ga dra ba. Siga. Yaudi. Asidagi hen na value ya ba. Posak oi ga ji paisa oi ga ji ona ba ya ba noi gi lai ga dra ba. Amuk noi amuk ona ra mu cha ke do. Asing we ra. Okay, thank you. Lupa sama ka sinan si ko na. Tong nga lagi value di hen na wang posak oi ga da. Posak oi ga su paisa oi ga ji. Value sidagi hen. Yan ta ba. Posak oi ga su ya ba. Exchange to.
Nakalinat eh, nakalinat eh.